Ngumbau Situ. Musese na utho chengi twende na kilunkitu muthanani wa mundi vala twende na kuvundiwa mavundisyo na kumana sindu ila mukamba watene watumia nthini wa thayu wake wa kila muthenya na ndi mokoni makwa ningwetenzele na kiandui na ni simusiaise ni sindu isiki ni chao kiandui ni chatumika kuthambia nzele tita umundi andu mathowie machine cia uthambia miyo tutumia waya na sindu mbingi tene matumia kiandui kana kithangathi na ndi musiaisia ndio utho cha twende na kilungukitu muthanani wa umundi na ndi mundu mutuku kanjo nyeni sino nzele lakini si yatumika kwikata nzele ni cia penzele cia methemba mingi otondo mukamba waitumia nitukuona kwe nzele imwe nene ingi nini bebe nzele tenu tukwete nzele no ni utumia kwa kuya leu ukethia ila wina jathi kana ila mukwenda kuipuia ichota muthokoi nzele cibo cia methemba mingi otondu mukamba waitumia nzele no gwete ni yatumika o kwa kuipuia leu nukuona ni nzele yikikoto na ya nene banga muno ni wita wa uwa ukethia ni utumika kwa kuulucia leu ila ubwata twachenzo wa ndoko ukatumia kwa kuulucia nzele tenu kwete ni nzele nini kaani kaini piu kaani utumia kwikia mboka kana kunywa kiwu na kunywa kiwu kana so na kunywa usu tola wa wembe kana wekie na penzele itumika nenu zine nange nzele nitumika kwa ukama nzele tenu inu nitumika muno kwa kunywoki na kwikia kiwu ila ndume kwenda kuushwa nzele ya muthembo nitumika kwa kitumi kiwu cha kwikia kindu chokoshu nzele ingi nako kano kana kaika kunya mafuta kaani katumeka kwa kwikio kiwu ilo kwenda kuucha mundu na mutaha ni kwikio kaligu banzeleni kana ilo kwenda kwitoki ndi ukuite kalaka muthasya ni kwikio kiba uketa ndi nundu uki urakwita ndwenda mwingi kwa uni utumeo kaseleka nini kwa ubenzele ni twegwa benzele ya uya benzele ya kuuta kiwu benzele ya kuthiu kama benzele ya kuita kiwundi na ya kuia na benzele ya unywa kalubu na izo chonde siethe asiki pathukanio kwa mukamba asante na ndi ni simu kamba nuwesikieta mundu wa kusubia musi wake na andu make leme bakuvi nake kwisilanziani ya kukitia kau na ingo na bahati na tena miyo hilaimo mukamba watumia kumavaya nutuna kuelese musi aisia isunimia una siatumika indi na siatumia wanao na indi bani onavena sindu cia kau kana kuikaoni na ini simu kamba niwesikieta mundu wa kukita na kuia musi wake wendi ni wa mugo nutuna kuelese musi aisia inimia u na siatumia wendi na siatumia wanao yu muchaizi otondo mwewe aindi mukamba ni wenda sindui unuta eno jeta wa mechi na ni kondu wa kusubia muchi wake na kuthinjima jima ya maana muno kwa mukamba na nicho kurubi kwendi mombinge cha njima na wewe mukamba ya jima ndowe ebuba mwaki muthenda jima ya ndia ebuba mwaki kengangani kwa njima ya maana kwa mukamba na kwisubiana na muchi ithakani uyu ni wota kana mubao na yangize yisobetwe na muti wita wa muchi na niguo wa kuwatha na muila nene niguo watumea kuwatha ciendu ta bucha na mbo nundu yangiye ne mwana u utietwa ba niguo wa kwikia ebai ko ka kaini keta wa muchi na niko ka kuwatha na muila nene na niwe wa mukamba tacia waite mana ta muchi wathete biti nundu mbiti watha na muchi gwiketa kwa nundu mbiti ndieza wa na mbiti etai maana kwa muchini wa mukamba yangiye yengi nene niyo ya kuwatha na muila uwa utekwenda kwikie pai tachiendu tanthia o tubii ni ya thona yangiye nundu yetekea wachumu na indi ibinda yanza ila kwa thanu kamuno mukamba ni wenda kunya nthakame ngombeni no thita wandia ni yangi yikipathukanio na ni ya kuwatha ngombe yoka ikobwa bangingo na isobetwe
ukathia yatha itilika ni ya utema obaini na indi anu mayunya ndakame ko undi agenda na kaluta kayo ni okai ni ng'ombe yakwa atwa mundu akakota akambio ti akatha baini ndakamekete ko uwe no mukamba ametumia kwa ketumiku no ndo mweneno no ndo ini cio ndia na kaluta ka ndia ni kaini na utawa njiema ni munene indi cindu icu niche kiawa katika hizi kwetwa mathiaka ene nene tilika nthini wa uthukumika na kukuna wia wa moko monike na mavikio kwata kimutu cha kila muthenya niona vati na nini sithini thiembe lakini kiki vaiti na ndio kwatia ni chao ni thiembe ila mukamba watumea kwa kuema na maembe ama tuwe yawa pea kamba maenda kuuta muthango sini na maiso bya maembe amoko ukonetso betwo na muno twigwa kambala matua cindu kuma muthangani metawa ethanga nundu mathukumana na muthanga indi makasoba maembe makasobya ilonda isu tuona na cindu cionthe ila ciendeka cha ciuma kwa umukamba ni wesi utumia muthanga wa kuuta kuma cini akasobya cindu ta maembe na isobya cindu ta muo wetwa muo wa mulika muo wa uthi kwenza manga muo wa ona ni matumia muo kwa nima ya kundu kula cindu iti nene ta mbosoni matumia muo wa mulika wow na yo ni ngomo indi mukamba ni wese kie duniani kwa sobya mabisa ibiza etazobeka bate ngomo na ene ngomo ya kwazubya mabisa na pa yekitu kithuma chambucha ene yakuma mwaka wa around 1930 niwe yasobiwe na yatumika no mau ne tha umau wakwa kwazubya mabisa na ngomo ne tumika ingi ila mukambe kwenda kuba kwa ndenge ne woba me yezu ya ndenge na ikuna na betina aikuna ngoko ngomo itumika kwa samabisa na kuba kwa ndenge no ye mweneno ti ila kokie kwa ithuma indi ni wasobiche ngomo ite kwenda kithuma ilio na no yenu na no yesu sobwa nundu wa ithuma yu chambu cha namone chapataniwe kwa utu itona yu sobya ngomo na kithuma chambucha na yo tumika kwa kwasa yenda imwe na ngomo whether ni kundu kwa kwasa takibila kicha mawata tu kundu kukwenda otemwa sideways indi witume eno the ilio ababangi witume yenge kwa umukamba ni waina meyo su yonde ya uya wake wa kwasobya pani ni sinipiaka lakini ndisi sendo iswinge ni miao piaka wekea wachao une thiaka undu mukuona usobetwe na kithuma waguma myaka esu ya 18 kendo na mukamba ino twika wa usobya thiaka na kithuma usobetwe na kithuma chambucha na niwo wai wa kwikia mechi mundu aendete njema usobetwe na kithuma na nikuokie kwa bike binda ithuma cha thela na mucha thela indi mukamba ambe yo sobya thiaka we konge ukethia thiaka u ni wekia mangi nthini mautumia katika njima ciake na ila kwenda kwikia ciendu ta ila ndi atuona kwa uo ne thiaka wa kwikia mangi na kunaendea makonge mathela indi juma ambe yo sobya thiaka wa me pipe kuona nya mukamba wethe o esi kindu cha thela kamando kingi akaendea ne binda undu ebinda yende na ubenduka kwa wisu chonthe no thiaka lakini isobetwe na ciendu cie kipathukanio kuyana ne binda undu ebendukite kweli nende sindu isutire na sisia mbinge situmikani aume nendo likengalikoni yaka sindu ila akamuno muno matumia okubi naende ba niona tena meko meko enone wako uwa ngima ababe kini kebuli nicho kitumika kwa kwepwa icho bisone na gwo mweko niwo mukamba utumia kwa kuwa ngima one wa kuwa ngima na one wa icho kwa ube mweko abe kebuli asanti na sio ndongi sietha na kivathukanyo kana ndongi na ndongi ine ndongi cha matukone ndongi ila chipo itumetwe na konge lakini eno ne tumetwe nundu wa wanake kwana kapya akama itu ne asio muno kutuma ndongi eno nayo itumetwe na singa nacio sita wa ikutha mukamba ni wabanda mwe na nundu wa kuya mwe kikutha chai maana muno nundu wa kuicha mabio kakelelia nuni kwa uke ne joke kutha mukamba kila na kitumetwe na ndi ine jo ndi ila itomeka kwa utuma ndongi sita wa mbei kwa wila mundu mukawenda utuma ndongi be ala moko tha mbei ukoko the wa mbei kanoka yoko the ukoka ukatuma ndongi
Wow. Naguo mukwa wa maana muci ukua nguu une mukwa wa kithuma usobetwe na kithuma jambu cha nukuona ni kithanda muno na mukwa wa minosobwa ni watumika muci ni kukua nguu kugua iku kwikata na kwobe yaba enumba kila kita kitue cheta ula mukwa witawa ila wegwa kepetike itweka mwetwe ithe wane pe kwendeka mbui ya ndacia mukwa uthacia mukwa la kipeticie kwatilite kicha mwetwe ucu kwa ume kwa mukwa u nutumeka kwa chindu mbingi katika maisha ma Mukamba. Musiaisi yangu iyo munditi kutekonia na tiyo usomethia kithio cha Mukamba na sindu ila Mukamba watumia kila ivinda na indi bave muiyo wewa vata muno ngalikoni ya amama na indi akaituta bweyo ni choni chao na chatumika ata otondu wene witawa muthekethi kana mubeli ne wa utumela mundu wako uosu na usu wa pila wana muthekethi ndukeke makindi usu wa wembe usu wa mubya no munde kwa usu wa mbemba kwa muthekethi utumeka kwa uyosu. Wow. Na babe sindu nisione yao movie ni ngisi Mukamba na sio itumia ata takiu sorry na kino you ono wasija nukuona ono bya lakini yeye tawe kutu ekutu niyo ya kwike mbake ya mutumea mbake la mbinge yeke wakateke kutu na mutumea unyambake kateke kutu ayeke aba ekomane indi ne komaje kala ngingo eza kupata wambake atunya aikuna nicho wewe athome wingwe wa ekoma ya mutumea niyo ye ekoma la yayi na thenu izobe tuono bya na niyo atumika ila kwalika thina ukamba ni ubya une wa buba wa nguli ya ububa ne kana patra bamwe kana ni balika thina ukamba na andu moke matetheje tutebu bondo yala ni uba nundu andu nekuka na tutume thwa mbui ogwizie ta nguli na yo eno yeta wa ngutwa ni ya ukua kenge ila mzee William Stares yake indi ni woka akakuwa kenge chake na yo enu ngose niyo ya ukua ni mwethi aendete ndithia ya ukua mewa ene. Wow, nani Mukamba ni weyumbanitie nondu sindu ingo na tiva siva no situ utumio mundi na indi ni undu wavata na vana na sindu hata sia wanake one wo wanake waka ila maendete wathine mabua ni masoba gwateswa ukaethia mundu mukaendete wathine indi ni weather smart na nicho wegwa Mukamba atacia mundu mukawe mabuo ndaciagwa keli umini ucu ni mwanake pio na andu ailite kwa nangasa wetha ni kuoza oza na uibana oile osa no ibana nendi ni siba undula mavana wa ni kwetha ngo ila siekewa kama na mundu muko ni muvane kana na mundu mwibaitio kwenda mutwa nani musiaisi akaitwa ne ngwa ila akamba mekia evinda yewi tene indi no twele sia kila ngwa mundu ume amina kwenda mwetu pape kindu kita wa kitilo wa amina kwenda mwetu ende ni waona na jambui ne tethie twawa na otesobebwa kitilo ne cha kweyobe tina uyu mundu mukatu kate yobe la bambe utethia kikunekete kuwe tina na inde bambe nabo pe kindu kingi keta wa kitemo kini kitemo kwa ngwa cia Mukamba itethe ya chingwa mbinge yu kitemo nako ke kane ka bambe ke kila wabu ko uteyoba kitemo na kitilo baba tiobe bathei na mama yake yangwa aume ni meke ongwa na metha meyobeto taisu lakini nayo ino nundu ukiwe maana muno kwa Mukamba Mukamba endeto twa ni wagua yeye ta wethatwa waenda ukimawa ukeke aba ukambata mutini wethani mwatu tola wa ndumbe ukambata kuyulu mutini na ndio enda yakunya mawa moke wikite bau na ndi mundu umeendete savale ndati ya ngusu yukateka ngusu nibo weke acindu ciake cionthe na ngusu eno ni ulika cindu ipona ikutu yangi jambaki na cindu ile unidi ngose izu cionthe akeke akateka ngusu na kana kathi savale na ndi ikwata kamuthacia na safari uyandea. Wow. Oizu ne chomo ndume waku ila uendete safari. Nani sindu isi ondeta sina miaka yana hata.
pape sindu china miaka yana na kindu juto rubikete yana na kindu na sindu mbinge ila tu na just store yu tu ya ila tu kukwata maskulu twina sindu cha kuma 1890s kukopika 1920s kwa utwe na sindu china miaka yana na kindu ila mukamba watumea ni kuyabinda inge kumanda lakini sio tumi tunaimandie tusiete ba tona nyondo mukamba wekala. Wow, naende kweli we Ngumbau na Ngumbau ya ukamba wonde na Ngumbau yungamete kutoa isia kithio cha mukamba. Musia isia netungia vya mwana ndo ekala mitambo ni ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba ndiko tekana no kuvikia na kwende isia kithio cha mukamba rundu nuona kivata na sinula mukamba watumia atene no sile tutumia muthanani wa umundi musia isia kaitumane avatu ni vana mundu enda kuatia Kamba Cultural and Museum Center avikata kana akwata mweni witu muthanani wa mundi kana ukenda uvika vanduni va utona uvikata na hindi chitha timina kilunkitu muthanani wa umundi tutaje musia isia hindi no mundu enda uvika va ingia vikata na namba sienu sia simu mbe twambe na namba ya simu ni 0724751996 tongelela noti mwonza ile ina mwonza itano imwe kenda thandatu ende utukonia simu kana mitandao ni Kamba Cultural Center and Museum utufollow uikulia makulio tusunge na ende wenda kuka pikasoko munene wa Emali ni kilomita 8 unakulilia bu au meama ito matwa motorbikes nimesiba na nimeukwathia kana ende wate map ila chita wa Google Maps si katika website yetu twikundwa yo beleciane Emali Mulala Ward ni mwathogwa muno Akamba. Asanti. Musia isia chuma chukite tuketha nake mweni witu oende na kutuelesia unduhu wa kwambisia Kamba Cultural Center woki ata na niki withitwe kana withitwe undusu withwa kuvi na ngo yake ona kutika TV ndani ya digital era. Musia isia tukomane chuma chukite vala tuketha tuyende sia unenanya yoluwa kithio cha mukamba. Masito mako nito Veronica Siombua ntimutungia muvea nondo wa kusiese kilu changu Ngumbau Situ na wikala mitambo ni ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba tiwa Inesa. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.